Pa evo, danas imamo jedan literarni susret sa Zoranom Žmirićem i sa mnom. Pričat ćemo malo o našoj knjizi Kaleidoskop, koji je strip temeljen na zbirci kratkih priča njegovih. Moj crtež i prilagodba. I nakon toga ćemo imati kratki razgovor sa gostima ove večeri i nakon toga ćemo se predstaviti u Rasadnik u Gradskoj knjižnici i tamo ćemo imati kratku radionicu stripa gdje će gosti, polaznici i polaznice moći oživotvoriti jednu svoju životnu anegdotu i pretočiti u kratki strip pod našim budnim okom. Ideja je da malo razbrdamo nekakvu klasičnu ideju stripa, da ljudi vide da to nije nikakav bauk, da to bilo tko može napraviti, da nije potreban dobar crtež, nego da je potrebna dobra priča i da se svuda oko nas na kraju kraja kriju dobre priče, da nije potrebno tražiti nekakvu inspiraciju ne znam kakvim božanskim dostignućima ili nešto, nego možemo se osvrnuti oko nas i vidjeti vrlo zanimljive stvari koje možemo na vizualno interesantan način prepričati i približiti drugim ljudima. Da, danas imamo susret s Korinom Hunjakom i Zoranom Žmirićem na temu njihovog stripa Kaleidoskop. Program se odvija u sklopu ciklusa Gradske knjižnice Rijeka kojeg zovemo Radno čitanje. To je ovako jedan specifičan program koji se sastoji od malo neobičnih i pomaknutih predstavljanja knjiga. Evo, tako da naši autori upravo provode radionicu crtanja stripa. Nije samo neka tipična čakula, razgovor, predstavljanje romana i takvih susreta tijekom ove godine bit će 13 u različitim formatima. Panel razgovora, kritičkih šetnji ulicama, radionica crtanja, radionica sadnje i slično, kroz koje se nastoji stvoriti taj jedan interaktivni i saživljeniji način predstavljanja knjiga, autorskih dijela i slično, domaćih i stranih, što je isto karakteristika ovog programa. Sve se odvija u sklopu programa razvoja publike u kulturi uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i partnerstvo s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije, jer nam upravo fokus je neka populacija koja je u tom nekakvom užurbanom, poslovnom, obrtničko-životnom ritmu, a onda nađe si ovako neko vrijeme za knjigu, čitanje i stvaranje.